ngike ngahlangana that guy engidetha naye manje. Ungibonise izinto eziningi ukuthi fanele ngizenze empilweni. Uzowangitshela ukuthi ngileli phezulu kwemali mina, but kodwa mina ngiboni ukuthi ngileli phezulu kwemali. Ngingakwazi ukuthi ngibooke somewhere abantu bangifune and then bangicharge leyo mali abangicharge yona. So nami ngabona every time mekhuluma nami mhlale ethi no babe wena uleli phezulu kwemali. Kithi mina kanjani ngileli phezulu kwemali? Athi no wena uleli phezulu kwemali. Imali uleli phezulu kwayo but kodwa ukuthi awukwazi indlela usuyisebenzisa. At the time uthi ngihlangana nalo guy lo ngihlangane naye ungenze ngavuleka umqondo ukuthi no khona izinto engingazenza empilweni nokuthi ukuthi ngoba ngingafundanga ukuthi okay ngoba ngingafundanga ngeke ngikwazi ukwenza something ngabuka emqondweni ukuthi no that guy is uze ngokuhle kumina azange ukuthi uzongiuza uze ngokuthi fanele ngenze something ngibe ne something ngiphethe something esandleni. Glow happiness igcwelela ngaphakathi kimi ukuthi yani nizobona sonke happiness yani kodwa kona ngemuhle khona le ngoma le ethi uyabona lo wamanje hayi bengisaba ukisho lo ngoma futhi namanje ngisanokusaba oncane kodwa sengayisho ukuthi uyabona lo wamanje hayi nguye Nkosi sikelele Africa sas girl kemathandweni no boy kemathandweni. Hey, hayi iyahlebisa into kaSne xa kunje ebeke intombi single phila ubomi baye mara thina abantu babukeleka lokho because uyathanda uposter aba bantu bakhe. Molweni inde namkela kuMamgobhozi TV. So uSne obenomfana ke ozibiza ngoba ngumani_empowers party on TikTok. Lo mfana udibene naye ngoJuly. And badibene pha ku TikTok bemane fake iifotos kaSne then athi abantu like makafunelwe yena kwathini wade wa responda ke uSne sababona bedibana nodibana bethandana. Now uSne waya ku podcast ke samva esithi umfana wakhe uthi uleli phezulu kwemali. Now uSne wade wachaza kuba uzawungena kwisithembu because umfana lo unaba abantwana nabo so ufuna noSne umxelele bayizaba sisithembu but ba right bayathandana. Andiyazi kwenzeke intoni ke kumani_empowers lowo uSne ngoku ubusy nomfana omtsha bayapostana on Instagram besenza i-video calls kumnandi balavidavi hey and bahle bafana bakaSne hayi intombi katata musamsele ukayizixhathi tusana izishaya ngabafana abaright. So lona ke uposte uSne on Instagram stories zakhe igama lakhe longo Asanda Shobede or Asanda Shobede. I'm sorry guys mhlawumbe ndibiza wrong. So xa ndiyojonga ku TikTok bayibo uhlukene nini ngoku uSne nomfana bezamfaka esithembini azisekho ifoto zalamfana ku TikTok kaSne ngelo xesha beposter umfana naye ugqibele umfaka uSne beginning of August kuthe cwaka ipheyiye by the looks of things. Sne uSne ke nake once sana dibene nomfana bengathi khona yenzekayo sefuna ubaleka ayo poster nalo mhlambi kothi kuphela uSeptember sengomnye ayakonqina uSne sweetie uyaposta umuntu wakhe kanaxesha loba kuzawuthwa hayi sami uyabatshintsha ntombo poster Sne. Hey but kodwa izinto za online guys I think lamfana mhlambi befascinated kuba uSne on TV uyabona besitsho ke nabanye abantu besithi qhubekeka mfana utye imali yakwamseleko. Hey kona leba abantu bangabona uSne mhlambi ethandwa ngumuntu genuinely besides babe mbona umuntu efuna imali yakho wabo wrong but ke most of the times abantu zi opportunist so we cannot run away from such. Inkosi kakhulu ke bethuna ngothi nibukele le video uMamgobhozi uyanibona ku video landelayo khanithwa nani ke banicinga ntoni ngayo bye.